بله تماشاوان بريز روشا عفرين داوين بيشاتين ويا لقل ميوان يخوا بريز فادي مرعي بالبرسي اوفيسا بيوندين جشتي يا شبيلا بيش روجا كرد سوريا قوتو بيجدكن بريز فادي هفدا ما تباش به اف بيش بتشونين كو العفرين دروز دبن دس بيكي تشاواتي شروع بكر كرمك بله سپاس دەستپێکێ دا ئەم تکارن بێژن بدلەکی غەمگینی بەڕاستی درۆژێ داویدا مەشۆپان هەژمارە خۆرتێمەی کۆبانێک و ژیانە خۆشدەستان لە باژارێ و هەرانێ الجەزائرێ ئەم سەرساغیە ژ ماڵباتێ وارە دخوازن هەروەها سەرساغیە ژ خەلکێمەی کۆبانێ و مڵەتێ کورد تەڤاهیرە بەڕاستی ئەف کۆمیتە گاڤە هات ئاڤاکردن بەری 2 ساڵە ئەو مەقسەد ژێ وێ کۆمیتێک و ئەف بنپێکردنێ العەفرینێ وەرن ڕاوەستاندن و ئەو کۆمیت بەڕاستی بە ئەرێکردنا دەوڵەتە تورکی هات ئاڤاکردن تەڤلیک و چەند ئینتیهاکاتێک و العەفرینێ هاتن ڕوودان لە گۆری وێ کۆمیتێ ئاڤاکرێ پشتی تەقریبەن زێدەی 300 گلهی جەموێ کۆمیتێ هات کردن تەڤلی وێ کۆمیتێک و ڕاگەهاند و ژێوی 300 تقریبا نۆتێکی چارەسەر کردیە تەڤلی گۆ ئەف گاڤەکەم متأخر هات ژ vê komîtê ew ji gelek komîtêk û dixwestin niva binpêkirina çareserîkê ji wan re deynin lê tevlî wê nakê jî rihatîkek li cem kesê deverê çêkir û xelkê me yê Efrînê lê di baweriyê me de ev ê nebe dawiya binpêkirinê ku li va devera çê dibin wê ev binpêkirin berdewam bin heta ku ev grûpê çekdar di va devera de berdewam dikin karê xwe di baweriyê me de wê binpêkirin di va devera de wê berdewam bin ji bo wî ev komîte gava hat çêkirin ji gelek fesailê ku di va devera de îro hene hatin çêkirin ji teqrîben 6 7 va grûpê çekdar hinek ji wanê mihamî ne hinek ji wanê îdarî ne ji ber vê yekê ev komîte tevlî got gelek komît ji xeyrî vê komîtê hatin avakirin piştî ev komît hat avakirin rêxistina human rights gelek intîhakat weseqandin û tevlî wê nakê gelek rêxistinê mafê mirova jî piştî got ev komît hat avakirin باش بريز يعني راوستاندنا كوميتايا بقراندنا مافان دفي دمي دا تشرو و چواتايك جير هي بلش خو اف كوميتي في كوميتي راگهاند انه وي كاري خو پشتي دامزرانا في كوميتي بد سالادا اف كوميت وي كاري خو وي بسلميني دزگه اداري وي عسكري د عفرينه دا و اذا جما في خلق عفرينه گله خوال واد دزگها بکن جبر ویا که تشته گوراگهاند و کمیته افراگهاندیا تشته کی یعنی زلال تبیجه و کمیته خلقی را دایرنا نشان کنن براستی حتی وکفی که نینه تنه او راگهاندینا انه و کاری خوا تسلیمی دزگه عسکری و اداری عفرینه بکی ایده جما فی خلق عفرینه گله خوال جم واد دزگها بکن تفریقو با براستی باوریه ما دوا دزگها دنین بۆی ئەو دەستگە ڤا گروپە هاتنە دامەزراندن ji ber vê yekê di baweriyê me de wek destpêkê dema amace kir ev intîhakat wê berdewam bin heta ku ev grûpê çekdar di va devera de hene çil Efrînê bê çil Girêspî bê çil serê Kehniyê bê باش بريز بنارينا تا انجمنين خوجهي وكاربن بكاري كوميتي رد المظالم رابيانا بتشتي راوستاندنا رد المظالم جكاري خو العفريني di baweriyê me de ne encûmanê xwecehî ti munezzematê mafê mirova û ti komîtê dî nikarin û vî karî rabin ê me di baweriyê me de ev intîhakat û ev tiştê xerab got ev grûpê çekdar di va devera de dikin wê berdewam bin
حتا چارەسەریک سیاسیش بۆی کریزا سووری بگشتینەوێ دانین وەف گروپێچەکدار ژوا دەڤەرانە دەرکەون و خەلکێ وا دەڤەرا دبن چاودێریان ناودەولەتیرە ڤەگەرن وا دەڤەرا وەرن تەعویدکردن و خەلکێ وا دەڤەرا ڕێڤەبەریا خۆ بکەن چ کوردێ خۆ بێ عەرەبێ خۆ بێ خرستیان و ئاسوورێ خۆ بێ ئەو تەنێ وێ ئارامی تێخن وا دەڤەرادا وێ چارەسەری ببێژ و ئەنتیهاکاتێک کوردوا دەڤەرادا ئێ ڕۆژانە تێن بکارانی شقیبەلێ و گروپێچەکدارە برێز ئەمێ بێن لەسەر بنپێکردن و سەپاندنا باجان لەسەر خەلکێن عەفرینێ شخوا بەرێ ئەم بێژن بنپێکردن کریارên هۆڤانە ji aliyê komên çekdarên ku li Efrînê dimînin di derheqê welatiyên Kurd de berdewam min ha piştî derbasbûna Cebhet Nusra ji Efrînê re çekdarê Cebhet Nusra ji aliyê xwe ve bi komî hejmarek bac li ser welatiyên Kurd û cotkar sepandine. Binarîna tepsepandina van bacan ji aliyê Cebhet Nusra çi ferq û cudahî di navbera wan û komên çekdar de heye li Efrînê? بەڕاستی دەستێکە دەرباسبوونا هەیەتە تەحریر وە شام ji Efrînê re tu cudayî nebûn ew derbasbûnawa gelek sedem hebûn yek jê car car nanakokî ketin navbera ve grûpê de Tirkî dibakira heyet Tehrîrê Şam û ew nakokî wanê çareser dikin û divegeran cihê xwe lê vê carê bi rastî neweke her car bû bi hejmarek zêde û bi hicmekî mezin derbasî Efrînê bûn yê me gava em vegerin bi rastî piçekî paş de ev ناکۆکیە ناوبەرە هەیەتە تەحرîرê Şam de û grûpêçekdar êlva deverade ji bo çi bû em Ceyşel İslam gava hat damezrandin destpêka wê de li derdora Şamê ew alîkariya istixbaratê Siûdî bû û piştî têkiliyê Ceyşel İslam û istixbaratê Siûdiyê qut bû ew danûstandin ma berdewam ji alîkî dî ve Cebhe Şamiyê ew bi rastî alîkariya wê nakê Emerîka kir û piştî ragihand Emerîka û bes alîkariyê dide Cebhetê Şamiyê lê danûstandin weka Ceyşel İslam û Siûdiyê ma berdewam ji ber vê yekê metirsîk cem dewleta Tirkî çêbû dixwest xwe her du grûpa xilas bike wê destêkê xwe xilas bike bakir heyet Tehrîrê Şam û dixwest xwe yanî metirsiya Tirkî ji her du grûpa hebû em ji bîr nekin baş birêz yanî bi derbasbûna Cebhet Nusra ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê re binarîna te Efrîn beref çi qarekê ve diçe براستی مترسیکک مزن درباسبونا هەیەتە تەحرîرê Şam heye ji Efrînê em ji bîr nekin 2018 de ev rêxistin ser lîsta Tîrolya ji cem Emerîka û cem Tirka û cem Ûstralya û cem Kanada û heta weke vê kerîkê tevlû ku navê xwe guherandiye lê ew eşxas mane nefsa we eşxasa bi rastî ê min baweriya me de tî cudayî nîne navbera heyetê Tehrîr û Şam de û va grûpêçekdar ê gol Efrînê û va deverê dîde jî belkî intîhakatê wanê bêhtir bin metirsî bêhtir bê xelkê me wê bêhtir ji deverê xwe derkeve êma nerîna me tî cudayî nîne em tenê em dibêjin na heyetê Tehrîrê Şam ev grûpêçekdar ê got hemûkê dî di Efrînê de heta di Efrînê de berdewam min bajarê me dî de jî wê intîhakat berdewam bin ji bo mêvanê me Birêz Fadî Mirhî berpirsiyarê Komîteya Peywendiyên Giştiya Şepêla Pêşeroja Kurd li Sûrê îrot mêvanê me bû zor spas li ser axaftin û şiroveyên te